هللويا. نلقاكم مساء أخوة مالتين واوتشين على مساج الخور من جوا الريفر اوف لاف. يلا دان الكلمة دان المساج يكون تا سوستين صحة انكوراجمنت عليكم كل اللي تسيقوا ونهججكم باش انتم تفتحوا البيبيا. نابريتسا بوستا منكم مساء أخوة لي ovviamente متى تسمعوا ovviamente شكلتانت نراكم من البيبيا قدامكم ovviamente دوك اللي انتم تا تلفزيون ما نعرفش انتم تعملوا ما ننساش نراكم اما دوك اللي انتم بريزنتي نابريتسا اللي انتم تخارسوا ليا وتتشسوا ليا وتمراوا الجميل تالمولاي. احنا كلنا سبيخ في المولاي امين. مسمعوني ادراو خارسوا لي البيبيا ادراو ينا ما عندي لابد انترس نسبيه للخط عشان البزات الله اما يستا نسباليا بحال الغات انتي عامل ماتس اللي انتي يدري لك نفسك خارس لي البيبيا امين. عش متى انت تسمع ومتى ترى ام ديفرنسا يا كنت تخدم زوج سنسي في الامكان من اللي وحده اكتر ما تخدم سنسي سبيشالمنت اللي ترى وتسمع اكتر خاطر تشيفي من داك اللي الله عنده عليك امين. هللويا. اطلبوا معي السستس ومن قلبك هيدي الطلبة ورايا مسير قديس كلمني من دان المساج واعمل مولاي الكلمة قديش هتيك تدخل وتنفد لي قلبي تبدلني تترانسفورماني وتجيب لي فيقان صحة وكومبلتتسا في كل اريا تحياتي. ناتي جلوريا مولاي وتفهير ونرنجاسياك لي إسا ستيس بالسبيرتو قديستياك انتي حتكلمني وتعطيني ريفيلاتسيوني تالكلمة قديستياك دان نرنجاسياك في اسم جيسو كريستو امين. مروا في الكتاب تا لوقا كابيتلو 4 وجواني كابيتلو 20. اللوم حيكون التالت مساج فوق المساج اللي جسو جي يشندر ولينا وانتي مباوتا مشندرو. سكونت لوقا كابيتلو 4 أراو جسو جي يشندر لوقا 4 خلينا نبدأ نقرأ من فيرس 18. نراو جسو مار في السيناغوغا دخل بحال ما كان يعمل تسبيس يقرا البيبيا يمور ويساوي وانكا يتندي بلا دوبيو وفتح الكتاب تاع إيزايا داك باي ذا واي داك اللي هنا يدولو كتبه مش كتبه بحال ما نفولهم كان سكرول يجي يسكروليات يسكرول اوكي وبدا يقرا دان الكلام جسو اسمعوا فيرس 18. السبيرتو تال مولاي وفوقي أشوى كونساغراني بعتني نحبر الهلسين للي ميسرين نوصل البشارة الطيبة مش البشارة الخزينة. كل خاطر يعيد good news. It's not bad news, it's good news. بشارة طيبة للفقيرين والدول من الجديد للأمية إرات الخلسين للمخقورين ونشندر السنة الجراتسيا المولاي. مروا في جواني 20 فيرس 21 ملا جسو يدنا كيف جيمي باوت أمان برا مش بس كيف جايت مباوت انتو كو كم جينا مباوت عينا وانت يجيت المولاي اتيت للدشيبلتيو كلها ودا كل اللي يمنوا فيه. السلام عليكم اسمها ورا جايه كيف المسير بات ليلي راينا في لوقا كابيتلو 4 كيف المسير باتوا. اسمعوا يا اخوه في الاسبرينسا دي كل فين ندور لإيطاليا لأمريكا مالطا اوفيامنت واحدة من الأفاريد اللي ندونا في الماجورانزا الكريستياني
Apparti li waħda minnhom qedtilkom anke l-ġimgħa l-oħra ħna dan repertija għal dawk li ma smajtuwiex ma kontux hawn. Ħafna mill-Kristjani il-Bibja ma jaqrawiex. That's a sad reality. Mhux qed ngħidlek Kattolċi jew Protestanti jew Ortodossi, ħafna li jekk issejħu u jiftaħru li huma Kristjani, ħafna ma jaqrawx il-Bibja. Inti u jiena, speċjalment it-Testament il-ġdid, iridu nikluh. Għaliex inkella li inti kif ħad tkun kapaċi tiddexxerni vera. Qedtilkom il-ġimgħa l-oħra, meta jiena tajt ħajti l-mulej fl-1995, believe it or not, ara kemm tbidlu żminijiet mobiles ma kinux jeżistu. Qabel kellna ħafna smart people and no phones. Issa għandna ħafna smartphones and dumb people. Għax meta tajt ħajti l-ġesujien fil-grazzja u l-knina kbira tiegħu, meta l-mulej seħli, il-ħin liberu li jiena kont inqatta ma kienx fuq social media, Facebook, jew Twitter, jew TikTok, whatever. Imma kien fil-Bibja. Kont nikolla l-Bibja jien aħwa. U l-lum il-ġurnata nara ħafna Kristjani ħasra jitfixklu, jizvijaw, jibdew jaqgħu aċċuċċati. Għaliex jisimgħu ħafna l-ħna u mhux kollha ħżiena, ħanidu kif inhi. Vera, mhux hemm ħafna preachers tajbin fuq YouTube. Imma hemm ħafna ħsiena. Jew jgħalmenu jekk mhux kollha ħsiena, jista' jkun pereżempju jkollhom parti tajba, imma mbagħad ikollhom xi parti oħra tal-bigilla. Avolja nħobba l-bigilla jien. Speċjalment tkun sħuna jkollha naqa' minn dak li jaqrek fuq du. Anyway, qed tifhem jiġifieri tkun taf il-Bibja aħwa. Taf kemm intaq ma' Kristjani. Anka inkluż mexxejja, joħorġu li xi paprata u jgħidu li ma di fejna fil-Bibja. U ngħidilhom, kif? Iġvinti taqra l-Bibja, jew tallem, jew pastor, u tiġi tgħidli fejna fil-Bibja. Tafu. We had brother Aziz, ftit snin ilu. Kien għamel da snin assistent pastor. Na mux għanka wieħed għam ħafna bħalu ġviri. Jiġi għaj l-isma, intom vera tal-mu hekk u hekk. Eklu ta' mux jiena ta' ħidak Ġesu. Allu, isma għadi assistant pastor. U meta fedak il-Bibja għara, għalli l-lissi, daf li daqqat ma rajta għalli. Għatlu għara ma tmux twaxħal fija li għamilti l-għin emmi. Tidnejlek għaliex aħwa. Dan huwa misteru ta'. Għaliex fl-esperjenza tiegħi inti ismawni. Please tuħdunix ħażin. Ara ma tmux tgħidu li mela mhux ħaniġi iktar il-fellowship imħabba fek. Għama tkunu tafu li qed tmorru kontra l-kelma tagħha il-Bibja tgħidlek tixxierek. Imma li tisma' l-Bibja titgħallem ħafna. U infatti l-Iskrittura tgħidlek li għandna is-smigħ, il-fidi jiġi permezz ta' smigħ believe it or not. Imma, jekk inti ma tqattax ħin taqra l-kelma, ħaj kollok diffikultà tiddixxerni vera xejn fil-Bibja. Għaliex kulħadd jista' jgħidlek imma fil-Bibja qiegħda u jista' jkun li vera fil-Bibja qiegħda, imma qiegħda fit-Testament il-ġdid, qiegħda fi Kristu, għandha xi valur redentiv li Kristu għamel jew l-apostli għamlu jew pritkaw u xandru. X'jekk ma tarajx fi Kristu. Jekk ma tarajx fl-apostli qed ngħidlek għax inti Ġesu qal hemm affarijiet oħrajn li intkom għadkom ma tifilħux għaliha, imma ħanibgħatkom Ispiritu Santu ħanellimkom affarijiet. Pawlu għallem affarijiet li Kristu ma għallimhomx. Mhux għax kien kontra tagħhom, għax kienu qed jinfetħu il-teżori tar-revelazzjoni fi Kristu. Amen, għalhekk kellna bżonn l-Ispiritu Santu. Anyway, imma ngħidilkom dal-affarijiet għaliex bimħabba u rispett. Hemm bosta aħwa li mhux qed nagħmel question mark is-salvazzjoni, x'is-salvazzjoni tinħallu torbod biss ma' Ġesu. Imma ma jgħixux
dak li suppost huwa bażiku Kristjan. Luqa 4:17-18. Rajna Ġesu ġi mibawti xandar. Ejja nkunu onesti. Ejja ma nsemmu l-ħadd għax aħna tafu li jiena kontra li qatt nattakkaw raġel jew mara tal-Alla jew xi ministeru. Kontra b'mod assolut. Għax dak huwa xogħol id-demonju. Għax Alla ma qatt ma jattakka lil uliedu. Mela xi ħadd ieħor qed jattakku. Tinsiex Alla jħobbna kollha l-istess. Imma jaf li mhux kulħadd qiegħed fl-istess livell. Sewwa, mhux kulħadd qiegħed fl-istess livell spiritwali u tarfin bibliku. Mhux qed ngħidilkom li jiena wasalt, imma ovvjament ħdej xi ħadd li għadu jibda fil-bulej, għandi naqra għarfien iktar u xi ftit. Sewwa, u jista' jkun hawn iktar li għandhom iktar għarfien minni. Għalhekk dejjem tikber tibqa' tikber. Sewwa, immaġina dak li għadu qed jikber qed tajru għax għadu ma kibirx miskin, kien teħ ċans jikber. Għalhekk hemm il-mixja għax inti bniedem għadu jkun għati matura. Sewwa, insomma, anyway, u fl-esperjenza tiegħi, kunu onesti miegħi. Please, iridkom kunu onesti. Mela Ġesu ġi jipritka Vanġelu b'5 punti. Kunu onesti miegħi. Il-predikaturi kollha li intom smajtu bihom, jew anke xi wħud minnhom smajtuhom jippritkaw. Kollha jippritkawhom daw il-5? Kemm minnkom smajtu predikaturi, forsi għandhom affarijiet tajbin, imma ma jippritkawhomx daw il-5. Ollu jdejkom. Kunu onesti, daw il-5 ma jippritkawhomx. 1, 2, 3, 4. Ġifieri predikaturi kollha intom li simgħu kollha jippritkawhom daw il-5? Intom qed tifhmuni l-messaġġ tiegħi. Mela ħanerġa' nsaqsija. Għaw predikaturi aqbad fil-kamp Kristjan kollu, fil-krab Kristjan kollu. Katoliku, Protestant, Ortodoss, Evangeliku, Pentekostali, Karizmatiku, Luteran. Aħna ovvjament ċertu minn daw id-denominazzjoni ma tantx għandna Malta, ma biċċa kbira li naraw Malta huwa Kattoliċi, xi grupp Protestant, għandek xi Evangeliċi u għandek xi Pentekostali Karizmatiċi. Mela, il-predikaturi kollha li smajt. Taf konxjament li mhux kollha jippritkaw daw il-5? Are you aware? Rollu idejk, ħanna rollu idejku. All right, issa tjollu ktar idejja, qed tifhmu. Mela ħansaqsikom mistoqsija. Ħanagħmel l-oppost issa. X'inhu b'daw il-5? Rajtilkom Luqa 4:17 u 18 daw il-5. Daw il-5 jinsab. Iftakar, dan huwa l-Vanġelu ta' Ġesu. Dan il-Vanġelu li pritka Ġesu. X'inhu ma dawn il-5? Mela, bl-Ingliż dawn il-5 huma il-Vanġelu, il-bxara tajba lil-fqajrin. Jirrilisja il-maħfra lil dawk li huma imjasrin. Bl-Ingliż, announce the release, the pardon and the forgiveness to the captives. Punt 3. Li l-omja jerġgħu jaraw. Da 3. Spiritualment u fizikament. 4. Li dawk li huma pressati mix-xjaten, jew bl-Ingliż jgħidlek set free from those who are oppressed, so those who are downtrodden, li huma imkisra għax id-demonju akkisom. U l-5 il-sena tal-ġublew. Li Alla m'għadux irrabjat miegħek. Daw huma l-5. Il-predikaturi kollha li inti taf, u forsi xi wħud minnhom tammira, u forsi jippritkaw xi affarijiet tajbin, imma kollha jippritkaw dawn l-5. Ejdu li jew le? Le. Le. U naf xi wħud minnkom xi predikaturi tafu, u jekk fil-każ ngħidilkom insaqsikom, ngħidilkom which, one on one, ngħidlek dak il-min qed tisbenti, dan nofs il-Vanġelu jippritka, l-oħrajn ma jippritkomx. Jekk ma jkunx qar jattakka. Issa ħanejtilkom ħaġa. Bħalma tiġettilkom ħanerġa' nfakkarkom, il-numru 5 huwa n-numru tal-grazzja. Mela meta ħanerġa' ngħidilkom ieħor. Taħseb li jekk intom tkunu tafu li qed nippritka nofs Vanġelu, kif tħossukom intom?
Ejdu li intom, familja River of Love, kun taf li jiena nipritka nofs Vanġelu. Kif tħossu? Tajjeb. Tħossok inkoraġġut terġa' tiġi River of Love. Kemm ħajżvojtjaw knejjes sada? Tidna titwissija ta' mħabba tiġat ta' darboħra di. Għal kull Kristjan, ta' mhux għal predikaturi u pastors u rajja biss. Jew għal assissun saċerdoti, għal kull Kristjan. Taf xejtu Pawlu, Galatin 1 vers 6 sa 9. Min jipritka Vanġelu differenti. Jgħod attent. Jgħod attent. L-erja, mulejjena, l-erja, id-dipartiment, jew wieħed minn dawk il-5 li jiena ma nipritkalkomx, intom tibqgħu fil-għama f'dik l-erja. Għattabtu xi ħaġa? Ħantikom eżempju. Jekk jiena bħala predikatur Gordon ma nipritkalkomx li għaw demonju li jrid joppressak u li għaw bosta waqt li tiduru teċ kemm tiduru għan tobba psikjatru u tobba u l-awlem u terapija l-awlem. Ma jafux li actually risposta tagħhom hija li jridu jiġu maħlusa mill-jasar tax-xitan. Għandhom bżonn ħelsin, dak li bl-Ingliż ngħidulu deliverance. Jekk jiena qatt ma nippritka dik l-erja dik waħda mill-branches, inti x'ħajġrilek f'dik l-erja? Ix-xitan ħadd akkomodah. Ħajkollu ħatħallilu erja f'ħajtek fejn inti qatt minti ħadd naddafa dik l-erja u qatt ma tiddilja magħha, allura ħatibqa' f'dik l-erja titlef, tiġġarraf u l-poplu tiegħi jiġġarraf minn nuqqas tarfin. Mela mhux biss li nkun naf u b'smajt b'Ġesu, imma Ġesu ġi xandar u Ġwanni 20 vers 21 Ġesu ġbat lili u lilek inxandru. Daw il-5 punti. U jiena għand il-biżatalla. U inti jaqbel lilek ukoll ikollok il-biżatalla. Li inti bħala predikatur, bħala wieħed li jxandar il-Vanġelu, tittipritka daw il-5 ukoll. Issa nifhem li forsi xi wħud ma jafux. Sewwa m'għandhomx għarfien biżżejjed. Imma għod attent mhux bħalma jagħmlu xi predikaturi jgħidu pereżempju il-fejqan mhux għallum. Waħda mill-5 huwa fejqan. Waħda mill-5 hija fejqan. Qed tifhmu mela kif qed jispiċċaw issa jiġu qed jippritkaw Vanġelu differenti? Onestament, tkompli tisimgħu inti? Predikatur famuż, u naf li ġuħut minnkom ġieli smajtuh, anke ġieli smajtuh, għax għandu affarijiet tajbin, imma ma noqgħod attent, ma npoġġix li nnifsi taħt dak il-Ministeru għax dak li inti tpoġġi taħtu tirċievi minn għandu. Mhux tal-li jemmen li m'għadux fejqan u mhux veru l-fejqan, tal-li qal li Ġesu anke jibgħatlek il-Mart. Da predikatur famuż, ta? Da qala u qiegħda fuq YouTube, jiġifieri rreġistrata mhux qed jivvintawha. Famużissimu dal-predikatur mill-Amerika. Qal li Ġesu jibgħatlek il-Mart. Ara x'dawwa. Mela Ġesu x-xitan nippartner tiegħu, issa jsawru partners. Għas għandek bżon kun taf ħafna Bibja, anka naqra common sense. Inti ximkien tara fil-Bibja Ġesu fil-Ministeru joppressa xi ħadd bil-Mart. Liema punt, liema fażi, liema kapitlu u vers tara l-Ġesu immarrat il xi ħadd. Allura inti la taf li dal-predikatur jemmen hekk tkompli tisimgħu. Bħalma nħobb ngħidin. Imma dik li ma passa għax imma f'dan il-suġġett vera bravu f'dil erja.
Sena ftit, ngħidlek kif tgħid issolvi dik il-problema. Inti tiffansja l-predikatur jew titgħallem fuq dak is-suġġett. Intik predikatur li jippridka ħelti fuq il-5 punti, milli tippridka iżżomm predikatur li jippridka tajjeb fuq punt jew 2 jew 3, ma l-oħrajn 2 jagħmel froġa minnhom. Għax hawn predikaturi għalkemm perfett ħadd, ma fil-predkar tagħhom fit-tagħlim tagħhom huma balanċjati fuq il-5. Allora mhux aħjar tisma' xi ħadd li huwa bbalanċjat u ħelti fuq 5. Milli toqgħod kull darba toqgħod fit-tex fejn ħajżvijak jew le. Għaw ministeri anka f'Malta fej anka predikaturi karizmatiċi. Ma smajthomx kollha, imma smajt xi tnejn minnhom u għandhom ċertu predikazzjoni, pereżempju fuq l-Ispiritu Santu tajba. Sewwa forsi anka fuq il-fejqan tajjeb. Pereżempju, però mbagħad wieħed ieħor, wieħed minnhom darba smajtu jgħid da'wa. Għal Alla iridek tidneb. U Alla jifmek meta tidneb. U Alla mhuwiex kontra tiegħek jekk inti tgħix poġġut. Ismawni. Aħna kollha nagħmlu żbalji. Kulħadd jiżbalja. Imma jekk tisma' xi ħadd jippridka hekk, naħseb dak huwa aktar minn ġażbal issa. Għax dak ħajtuħrifna għalek ruħek fl-infern. Li ku forsi jgħid li aħna dajfa u kulħadd jiżbalja dik naċċetta, dik kulħadd jiżbalja. Imma tiġi tgħid li Alla jifmek li inti tgħix poġġut, tħabbilx rasek l-aqwa li tinħabbu. Qgħod attent hemmhekk ta? Għax inti issa tażel ħajja li tgħix fid-dnub. Ejduli, il-bniedem li jaċċetta ħajja jgħix fid-dnub. Jiġifieri da qatt ma jista' jgħid Alla skużani għax jaf li qed jgħix fid-dnub. Mela d-dnub li inti qatt ma tista' tindem minnu. Ejdli kif ħad tista' tkun maħfur. U ejli jekk inti tgħix fid-dnub li taf li inti Alla qatt ma tgħidlu ħfilli tiegħu. Tifhmu l-periklu? Daw jeżistu. Alla juża bniedem bħali u bħalek li fil-ġisem orrajt, għandna ċertu djufijiet. Imma meta jiġi predkar tal-Vanġelu rridu noqogħdu attenti. Il-Vanġelu ma jitbiddel għal ħadd. Amen aħwa? Daw il-5 punti jridu jkunu intatti ma' kull predikatur. Jrid jemminhom, kull Kristjan jrid jemmen daw il-5 punti, u kull predikatur jrid jippredika daw il-5 punti. Għax għamela ċara Ġesu. Ma ċara l-mulej, il-missier bat li nipredika mod. Imma lilkom ħani bejatkom nipredika mod ieħor. Le, ġvi daw għafed bażiċi. Dawn ma guidelines li għal min uħobb il-verità u mhux lest li jagħmel u joqgħod attent għar-ruħu ma jagħmilx kompromessi, jipproteġi li l-nifsu biex ma npoġġix li nifsi taħt ċertu predikaturi. Hemm ċertu predikaturi li tgħix kemm għandhom messaġġ tajjeb fuq l-indiema. Ma mbagħad meta jiġi għal ħelsien jew għal fejqan, kaput, brodu. Sorry, mhux ħankompli nisimgħu. Remember, when we receive, intom bħalissa, meta tirċievu, mhux ġasta tirċievu l-kliem ta', qed tirċievu impartazzjoni. You receive impartation too. Do you want to receive an impartation of lies? And a changed gospel? A different gospel? Is that what your impartation you want to receive? Because I don't. Amen. Are we okay, boys and girls? Amen, hallelujah. Thank you, Lord. Mela, daw il-5 bħal mettilkom, nisimgħu għan bl-Inglis, għax bl-Inglis joqogħdu aħjar. Għaw xaħat għandu dik il-Bibja s-sewda ta' Trinity Society, Bibja s-sewda? Jekk għaw xaħat minnkom għandhom dik il-Bibja s-sewda, ġibu jili s-sewda. Forsi il-cover tilef il-kulu? Sibli luqa, brada, sibli luqa seba. Amen, luqa 4 vers 17 u 18.
Mela, isimgħuhom bil-Malti din hija l-Bibja s-sewda, raħħom il-sister. Bibja s-sewda x'għandha l-cover sewda ta' ġifieri, mhux waħda tal-bojot u l-oħra tas-suwed, ġifieri. Verse 18, xejn. Ebda minn vers 17 u 18. U newlulu l-ktib ta' Iżajja l-profeta u xħin fetaħ il-ktib sab hemm fejn hu miktub l-ispirtu tal-mulej fuqi għaliex u dilikni. Għaliex? Mela dan l-għaliex. Għaliex u dilikni biex inxandar l-Evanġelju lil-foqra. Mela l-Vanġelu, l-ewwel tip. Il-Vanġelu, l-bxara tajba, lil-foqra. One. Batni biex infejjaq lil dawk ta' qalbhom maqsuma. Smajta di? Fejqan. Fejqan għal dawk ta' qalbhom maqsuma, xiktar. Biex inħabbar il-ħelsin li Isma' tlieta, inħabbar il-ħelsin lil dawk li huma mjasrin. Tlieta, xiktar. U nagħti d-dawl lill-omja. Id-dawl lill-omja, xiktar. Biex neħles lill-maksin. Biex neħles il-maksin? U biex inxandar is-sena mill-qwa mill-mulej. Smajtuhom? Smajtuhom iżda Bl-Ingliż, qed nimxi bil-mod, peress li qed nagħmluha bħala serja ta' teachings, isma'wa. Bl-Ingliż, wana. He has anointed me to preach the gospel to the poor. Irrid nagħmel lezzjoni fuqha biss di. Tiġa messaġġ ftit fuqha darba l-oħra ma. 2. He has sent me to announce release. Batni biex nipproklama release, pardon, ġifieri maħfra. Il-dawk li huma mjassrin. U fuq din irid nitkellem iktar illum. 2, imma dak huwa t-tielet punt. Ir-raba' punt qed ngħidhom bil-Ingliż, qed nimxi bil-mod, ħatifhmu. 3, the recovery of sight to the blind. Ġesu ġie mxandar, ġifieri dawk li huma omja. Kemm minnkom kontu omja? Kollha kemm minnkom għamlu għajdejkom aħwa? Kollha kemm aħna. Aħna li konna mitlufa konna omja. Imma mbagħad kien hawn vera min huwa għami fiżikament. Sewwa? Amen. Okay, u punt 4, punt 4, to set free those who are oppressed. Biex neħles nilliberam lil dawk li huma oppressati. Oppressati ġeneralment huma mhux ġeneralment huma oppressati mid-demonju. U l-5 biex inxandar is-sena meta Alla juri favur, iffavorixxik ġifieri, hija l-ġurnata li millum il-qudiem Alla mhux irrabjat iktar. Isma'wni aħwa. This is so hard for us to receive. Honestly. Kemm minnkom ġieli tidimbu, holiday. Jekk ma tollux idejkom kollha issa, ħanatilkom altar call tal-gideb. Issa, tajjeb li ġieli, mhux kuljum, orajt, jekk jista' jkun dejjem naqqas bil-qalmu taqas. Imma kemm minnkom ġieli dibtu u meta tgħid mulej aħfilli sorry, xorta tħossok ħażin. Issa, sa ċertu punt tajjeb li tħossok naqra ħażin, għaliex ovvjament hemm il-konvinzjoni tal-Ispirtu Santu u l-Ispirtu Santu jħossu skomdu fejn hemm id-dnu. Imma inti taf li tlabtu maħfra l-Alla, taf li Alla semek, taf li Alla wedek u tibda taħseb imma tgħid Alla talaqni. Alla rrabjat miegħi, ġieli ħasejtu għadi. Ġieli ħasejtek Alla rrabjat miegħek. Amen. Miegħek irrabjat ħafna iva dak żgur m'għandux problema. Le. Taf kemm aħna niġu mitmawajn gideb mill-għadu. Taf kemm diffiċli li l-bniedem jirċievi il-messaġġ tal-grazzja. Issimgħuni sew x'ngħidilkom. Issimgħuni sew. L-iktar diffiċli għall-bniedem bħali u bħalik huwa li nirċievu il-messaġġ tal-grazzja. Għalija u għalikom taf xirdu nisimgħu? Taf ħafna minn nies, inkluż Kristjan, taf xirdu jisimgħu? Għamel point 1, għamel point 2, għamel point 3 u Alla jħobbok. Taf kemm diffiċli li jiena u inti nisimgħu Alla jħobbok avolja d-dniebt u Alla mhux irrabjat miegħek u mhux qed jipprova joqtlok u jkissillek ħajtek għax inti għamil xi paprata. Taf kemm diffiċli għall bniedem biex jirċievi
this amazing grace. Taf li l-iktar number one battalja tal-apostli u ta' Ġesu nnifsu hija l-messaġġ tal-grazzja. Għandek Galatin kollu, Pawlu jipprova jfakkarhom il-messaġġ tal-grazzja għax ħafna bdew imorru lura lej jipprovaw iżommu l-liġi biex iħossuhom tajjeb. Għandek il-ktieb tal-Lut li fl-iskrittura tal-Lut jgħidlek Lut 8, Lut 9, li mhux tal-li biss għalla ħafillek nubitek, tal-li laqqas għadu jiftakar wieħed minnhom. U aħna nfakruhomlu kuljum. Taf kemm diffiċli għal bniedem biex jirċievi il-maħabba u grazzja. Allura aħna nipprovaw, aħna mbagħad nakkomodaw jew il-għadu, jew nkella l-kuxjenza dajfa tagħna. Rrid nibda nħossni I deserve it. If you deserve it, it's no longer grace. Jekk inti jistħoqqilek, mhix iktar grazzja. Għak ma jfissirx li inti wansi tirċivi l-Vanġelu u daw il-5 punti tibda tagħmel trid, il-bniedem li jintaqa' ma' Kristu. Jekk int qajt ma' Kristu vera, m'intix ħadeqba tagħmel trid. Għax meta tintaqa' ma' Kristu, dak li jdejjaq il-Kristu jibda jdejjaq lilek. Għalhekk jiena niċċassa b'ċertu ex-suppost Kristjani attakkaw left, right and center bla ħnina ċertu oħra. Kif jista' jkun dik il-qalb tal-missier? Dak Kristu Ġesu. Alla ħares siplilhom fil-bidu għax kont niġġarraf żgur jien. Għax kont ngħid marret ikolli xejn x'naqsam mad-din tal-Kristjaneżmu. Għaru kaza, skandlu. Taf kemm diffiċli, anke aħna li aħna naħfru lna nfusna, taf kemm diffiċli. Taf kemm diffiċli aħna naċċettaw li jiena vera maħfur minn Ġesu. Kemm hawn minnkom li kellkom tmutu l-lejla tagħmlu question mark tgħid jiena salvat jew le. Mhux ħajdilkom u lejdejkom imma qabli naf li bosta għandhom ikollhom avolja jagħmlu li huma Kristjani u salvati u aħna ma noħdux is-salvazzjoni for granted, għax il-Bibja tgħidlek li m'għandekx tieħu fis-salvazzjoni for granted, imma avolja nafu li aħna salvati u serin il-ġenna permezz tal-grazzja ta' Ġesu Kristu biss, imma xorta nagħmlu question mark ma tgħid jien salvat. Għax insibuha diffiċli biex nirċievu mħabba li aħna qatt ma ħdimna għaliha. Anzi, il-kontra, għamilna pjuttost kontra. U Alla ħabbek xorta għax ma ħabbekx fuq mertu tiegħek, imma ħabbek fuq mertu biss ta' x'għamel Ġesu. Biss. Salvak biss permezz ta' mertu ta' Ġesu biss. Jekk inti tagħti d-deċma ma tajjetajiex, jekk inti tagħti l-foqra u tgħin il-foqra u ma tagħtihiex, jekk inti tiġi l-fellowship rigward fuq imħabba, fuq mertu ta' mħabba, Alla mhux ħajħobbok iktar. Hemm affarijiet li aħna nagħmlu biex aħna nippożizzjonaw ruħna tajjeb biex nirċivu dak kollu li Alla għandu għalija xi jkun hemm il-blockages fil-ħajja u aħna il-blockages irridu neħuhom. Fuq mertu fuq kwistjoni ta' kemm jiena vera maħfur, kemm jiena maħbub, kemm jiena maħfur. Kollox huwa tiġa lest abbażi biss ta' mertu x'għamel Ġesu. That's it. Allura nsibuha diffiċli li nirċivu l-maħfra u nsibuha diffiċli biex naħfru. U llum xtaqt nitkellem fuq hekk. Ħanaraw xi skritturi flimkien qed tirċievu xi ħaġa se sewa. Amen. Thank you, Jesus. Per eżempju, morru fi ktieb ta' ħanilkom fejn. Morru fi ktieb ta' Luqa 7. Anzi, morru Luqa 5. Luqa 5. Luqa 5 min vers 17. Ħelsien lill-imjasrin. Ħafna Kristjani
ħafna nies fid-dinja huma mjasrin għax tant iħossuhom imtaqla, kundannati, iħossuhom ħażin, jaħsbu li Alla ma jaċċettahomx. Mhux ħajaħfrilhom dnubietom u jaħsbu li Alla jgħidilhom issa ġejt. Taż-żejt u nieqes inti ssibni. Mela meta tridni int biss tfittixni. Mela meta jkollok bżonni biss tfittixni. Isma' intom xi darba tisimgħu il-mulej jitkellem hekk. Imma aħna hekk naħsbu li jitkellem Alla. Għax aħna hekk niddiljaw ma' xi. Kemm il-darba Ġesu ġie xi ħadd għandu u jgħidilha issa ġejt qabduk fil-fatt mhux hekk neqgħu. Issa ħu dak li ħaqqek ħi. Għamlu la monument. Ħanejlok, jiena inni f'din il-mixja bil-grazzja tal-mulej 30 sena. Sal-lum għadni ma nifhimx il-mħabba tal-Alla li deret f'Ġesu, Jiena maħbub minn Alla minħabba li jiena attiva lil-Ġesu, Jiġifieri d-dinja li qalet li lil-Ġesu, anzi żufjet tadbiħ bħal madhom kif għamlu dik il-pasta żgħata tal-Olympics issa u niddikjara quddiem Malta u Għawdex la rid nersaq lejha u Disney World u Disneyland u laqqas lejla Olimpjadi ta' Franza u jekk jista' jkun laqqas nirfes l-għadba ta' Franza jekk ma mhux biex nipproklama il-Vanġelu tas-saltna u tal-qawwa ta' Ġesu Kristu. Għax pajjiż diżastru tal-biża' u tal-mistħija. U jekk tridu tmorru x'imkien xi park ta' tfal, ma mmorrux Disney, għax sar Dysentery. M'għadux Disney World, this is our Dysentery World. Tmorrux hemm poxxuhomx penny. U għal dak li mortu issa dak li sar. Imma dawk li tippjanaw fil-futur tmorrux. Hemm parks il-Ġermanja, hemm parks il-Switzerland, hemm park Spanja, hemm parkijiet fejn jistgħu tfal joħduhom imma tpaxxux il-Disney penny ieħor. La films xejn zero. Amen. Alleluja. Isma' waħwa. Luqa kapitlu 5 vers 17. Vers 17. Isma' waħwa. Jum fost oħrajn Ġesu kien qiegħed jgħallem, kien hemm bil-qiegħda madwaru xi Fariżej u orrif tal-liġi li kienu ġew mill-irħula kollha tal-Galilea u l-Ludija u minn Ġerusalemm. Il-qawwa tal-mulej kienet fih biex ifejjaq. Il-qawwa ta' Ġesu kienet fih u fuqu biex ifejjaq. Lil min? Il-daw kollha li kienu marda. U ġew xi rġieli ġorru wieħed mifluġ fuq mitraħ. U ma bdew ifittxu li daħluh ġewwa jqedulu qudiemu. Iżda minħabba l-folla ma sabux. Minn fejn setgħu jidħlu bih, għalhekk telgħu fuq il-bejt u niżluh bil-mitraħ b'kollox minn bejn ix-xorok f'nofs in-nies quddiem Ġesu. Meta ura l-fidi tagħhom qallhom: Ħabib, dnubietek maħfura. Taf kemm hemm passaġġi bħal daw fil-Bibja? Ħabib, dnubietek maħfura. Sena ftit, dan qal xiex rid imur għand Ġesu. Għajduli. Biex ifiq. Mela kif Ġesu l-ewwel ħaġa li għajdlu dnubietek maħfura? X'għandu x'jaqsam? Jiena ma ġejtx biex taħfil li d-dubiet, ġejt biex inti tfejjaqni. Tidnejlek x'għandu x'jaqsam. Trid nassigurak 100% ħafna mill-Kristjani jimordu għax iħossuhom kundannati. U jħossuhom ansjużi. U jħossuhom depressati. Jħossuhom li tant dimbu xi dnub ta' barra minn hawn li Alla wa tantu żgħir ma jistax jaħfirulhom. Bosta nies fid-dinja. Ma jersux lejn il-mulek, kemm il-darba jgħidu li mhux ħaħfil li għaskam il-Tereżijiet. Għala ħares kun taf x'għamilt, m'hemm bżonn inkun naf x'għamilt int. Mhux jien nkun naf, Alla diġà jaf x'għamil dan huwa.
Tidnejdilkom għaliex jedna waħda mir-raġunijiet nippritka dal-messaġġ eżiż aħwa. Għaliex jekk inti tinnota kif ippritka Ġesu, ftakkar kif bagħat il-messir lilu hekk aħna mibgħuta. Ġesu, isimgħuna, ħanirfes naqkallijiet. Ta' spiss, u forsi anka ġiri għamilta jien, u forsi well-meaningness, imma intom tindunaw li Ġesu qatt ma kien ixandar id-dnub. Dejjem kien ixandar il-maħfra. Għandna ruxma ta' predikaturi u Alla jużhom xorta waħda. Għax bħalma nħobb ngħid bl-Ingliż, God doesn't use us because of us, but He uses us in spite of us. Min flok ixandru, ejja għand il-mulex tiġa maħfura. Malti nu għawġin, int maħfur. Ejja għand Ġesu għax Ġesu ħafillek. ħafilli għadna għassarrejt id-nubet għadna ma għarrejċ. Naraw il-Ġesu, ximkien jipritka d-nubet. Mux għadnejlkom li mawx nubet ta' jow il-bnidem ma jdinbux. Mux dak għadnejt. Għadnejt, fl-esperienza tijaj, il-midinbin tiġa jafu li huma midinbin. Il-midneb tiġa jaf l-aħjar ħaġa li għamel huwa jidneb. Mela meta l-midneb jiena tinxajn dallu id-dnub, Ġesu ġi xandar id-dnub. Oh man, I tell you this is challenging so many right now, mhux hawn bista, ma Malta kollha. Ġesu xi darba xi imkien naraw imur xandar id-dnub. Naraw l-apostli xandar id-dnub. Tafx qallhom l-apostli Ġesu. Morru u xandru l-Vanġelu tal-maħfra tad-dnubiet. Mux morru għajdu l-om jaqat ta' midinbin, jaqat ta' nis ħżina. Issa vera midinbin u vera nis ħżina. Imma mux dak li jridu jisimaw il-binidem. Irrid jisima il-fejqan ijataw, il-maħfra da' d-bubiet ijataw tiġa. Ersa lej Ġesu għax tiġa ħafillek dnubek. X'inhi da Vanġelu? Qatt ma smajta. Għax smajta ġati uħra kollu jaqla il-ħama. Ġesu jaqla l-ħama. Ftakar Ġesu ġi xandar il-maħfra ta' dnubiet. Batom ixandru il-maħfra ta' dnubiet. Għalx il-bnidem li huwa tiġa maħkum mid-dnub, mux dnub għandu bżon jisma li huwa maħfur. Xi tfisser tiġi maħfur? Ġifieri nagħmel li rrid, ġifieri nagħmel li rrid. Le, tfisser hemm risposta li inti tista' tiġi meħlus għax inti tant imjassar, tant maqbud skjaf bid-dnub li Ġesu ġi biex jaħilsek biex ma tibqa' skjaf ta' dnub. Qed taqbdu xi ħaġa? Qed iġelkom taħsbu naqa' differenti l-lejla mis-soltu. Aw predikaturi ħlief dnub ma jipritkawx. Se niftin. Isimgħuni, Alla jinqeda b'kollox. Għax Alla tant jixtieq li l-bniedem jisalva u jersaq lejh. Li wis probabbli anke jekk tgħid xi ħmerija teoloġika, imma xandar il-Ġesu fl-istess ħin, xorta isalvaħħom. Għax isalva Ġesu. Tifhmu? Imma jiena u inti ġejn irċevejna Vanġelu ta' dnubiet tiġa maħfura. Ġejt mibgħut biex inxandar dnubietkom tiġa maħfura. Għaliex il-bniedem għandu bżonn jisma' li jiena m'għandix għalfejn nibqa' skjaf ta' dnub għaliex dak li mitalija fuq salib tiġa ħafirli dnubieti. Ħafirli dnubieti. Daqsxejn illum qed noħdu naqra jisum minn angolu differenti. Ħabib, dnubietek maħfura. Intom tinnotaw li dar raġel u ħafna oħrajn bħalu fil-Bibja qatt ma marru għand Kristu jitolbu ħaffrilni. Mux għadnejlek li jek titolbu jaħfillek ħazin, ta' tifhimniex ħazin. Imma xaħat li huwa makus. U għaw min hu makus imħabba dnub vera.
Għax jekk inti forsi babas ma' ġismek u mrat, jew inkella ħadd droga, jew alkohol, jew sigaretti u mrat, vera bidnu plinti għamilt marrat ilek nifsek. Imma Ġesu mhux jgħidlek l-ewwel neħħi droga u jinneħilsek, l-ewwel jaħilsek u mbagħad neħħi droga. Dak huwa Evanġelu. Dak il-Vanġelu. Ġesu jilliberak, Ġesu jaħfillek dnubietek u meta tkun taf li int maħfur, id-dnub m'għandux iktar ħakma fuqek. Amen aħwa? Grazzi Ġesu. Il-kittieba u l-Farizej qabdu jaħsbu u jgħidu bejnhom bejn ruħhom. Dan minu biex jitkellem hekk. Din dawa għal daw kollha eżiż ħbieb Musulmani, eżiż Kattolċi, eżiż Jehovah's Witnesses, ara ġejja fejn Ġesu u Alla. Għax kont l-Iskrittura, il-Fariżew bdej jgħidu, min jista' jaħfrilhom nubietom ħlief Alla waħdu? Senati. Il-Fariżej weħidhom indunaw li dak kif qed jitkellem u qed jaġixxi Alla biss jista' jagħmlu. U biex jikkonfermalhom li huwa Alla mingħajr ma jgħidulhom jien Alla, li meta ħafrilhom fiju! Għax jiena faċli ngħidlek iwa nubetak maħfura tibqa' marit. Imma jekk ngħidlek nubetak maħfura u tqum timxi u tkun ilek xi 17 sena ma timxi. Mela dan Alla. Issa jiena mhux qed ngħidlek għax ftakar din l-istess qawwa awtorità tal il-bniedem il-mulej. Bniedem meta jgħidu bniedem mhux bniedem ta' Kristjan. Sewwa, allura meta jiena tinxandar il-Ġesu Kristu jiġi ħafillek nobietek u mbagħad issegwi l-qawwa tal-Ispirtu Santu u mhux inħallik biss maħfur minn nobietek, ħanejlek maħwa. Wieħda mill-iktar ħaġa faċli li l-Kristjan jipritka huwa l-maħfra tad-nobiet. Għaliex? Għax inti kif ħadd tkun taf inħafru l jew le? Inti m'għandek l-ebda responsabilità, there is no pressure on you. Imma tgħid il-ġaħat issa mela biex jiena norikom min jien, imxi. Faċli ħafna predikaturi pritkaw intimu minnu bitkom, innu. It's very nice, all right. Okay, there's some truth to that. Issa qajma minn fuq il-wheelchair ukoll. Ġesu ma doċi fejja. Int predikatur fals, m'intix qed tipritka l-Vanġelu kollu. There's no pressure għal predikaturi, għal kristjani kollha ta' toċa mela fuqi, jew fuq xi evanġelist jew xi profeta, fuqek ukoll mela di. Għax Ġesu batna l-kol kemm aħna nemmnu. Sewwa, biex meta jiena Gordon Ġomanxe ngħid il xi ħadd nubidek maħfura, u mbagħad ngħidu x'marda għandek kun infejja ukoll. Mhux ħanarallek għandu xi hekk qiegħed in good mood ħanar ħajfejja xillum. Bl-istess konvinzjoni li d-nubietek huma maħfura, jiena u inti ġejna mibgħuta nxandru bl-istess konvinzjoni mardejtek huma infejqa. Qed tifhmu aħwa? Halleluja, arawa. Għax imbagħad imma Ġesu għaraf ħsibietom u qallhom għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom. Għax għalihom kien skandlu li bniedem jidher bniedem minn barra jaħfer id-nubiet. Għax daw l-affarijiet qatt ma samawhom. L-ebda profeta ma rridx xandar il-nubiet, il-maħfra tad-nubiet, skużawni. Imma Ġesu ġi xandar mhux bħala profeta, Ġesu ġi xandar bħala nnifsu Alla. Nubietek maħfura. X'inhu l-ħfef tajt? Nubietek maħfura? Jew qumu imxi. X'inhi l-ħfef? X'inhi l-ħfef għajduli? Żgur, għax m'hemmx pressure, m'hemm ħadara xejn, la fiju l-qasba. Ma xi pressure hemm issa biex ngħidlek qumu imxi. U jekk iqumu jimxi. Mela dak li ġim xandar, ekku bħalma dak għamil wheelchair, bħal dak għamil l-stretcher, mela d-nubietu vera ġew maħfura. Mela vera dan huwa Alla.
Amen, kemm qawwija di waħwa. Alleluja. X'inhu l-eħfef tajt nubidek magħfura jew tajt qumu imxi? Mela biex kunu tafu li bin il-bniedem għandu seta jaħfer id-nubiet fuq l-art. U by the way, bin il-bniedem, mhux għax bin Giuseppe ta', bin il-bniedem tfisser il-Messija. Dak li ġej ipprofetizzat fil-ktib ta' Daniel. Qal il-mifluġ, qiegħed ngħidlek, aqbad frixek u mur lej darek. U dak minnu fih qam qudiemhom qabad il-frix li fuqu kien mixħut u telaq lejn id-dar ifaħħar l-Alla. Qed niftakar f'testimonjanza li ġrat li personali. Isimgħuni aħwa, Kristjani isimgħuni. Jekk inti xi darba number one jalla kollha tagħmlu għadi. Għax kollha number one ma tkom bżonn nibgħatkom jiena tiġa mibgħutin. Biex ixxandu l-Vanġelu tiġa mibgħutin. All right? Issa hemm pożizzjonijiet fil-Knisja ta' diakni, xjuħ elders, pastors, dawk imbagħad tiġi ordnat fihom. Imma biex ixxandu l-Vanġelu dak kulħadd. Imma intom li kollha mibgħutin hekk. Jekk inti tgħid li passina xandart il-maħfra dan-nubiet imma kien hemm xi ħadd u ma fiqx ta' stenna ftit. Kun onest miegħek innifsek. Eżerċizzju ta' fidi bejnek u bejn il-mulej. Int jekk il xi ħadd tgħidlu nubietu maħfura għax hekk Ġesu tiġamel fuq salib ħafirhom, konvint li ħafrilhom? Konvint. Konvint jew le? Qed taħsibha tgħid ta' daħdem. Konvint li d-nubietom vera maħfura? Issa meta tiġi biex titlob għal fejqan, ħajkollok l-istess konvinzjoni? Ħatimxi fuq dak li qal jew fuq dak li ħatara? Għax peress m'għandniex dik il-fidi li hija exercised bl-Ingliż, eżerċitata, imma ma tantx użaw dik il-kelma għalhekk ngħidha. Ma tantx nipprattikawhom dawn l-affarijiet. Imħaddma, I liked it. Mħadma, thank you, my beloved dictionary friend. Alleluja. Le, prattikata, imħadma, eżerċitata. ħafna mill-Kristjani jafuhom dawn l-affarijiet. Imma onestament, kemm hawn minnkom teżerċitawhom, tħadmuhom, taġixxu fuqhom? Allura inti qatt ma ħatikber f'dik l-erja ta' dik il-fidi? Qatt ma ħatikber? Tgħid li provajta ma rnexxilix. Eġa prova. Ġesu għamel 30 sena jipprepara biex għal 3 snin ma jkollu l-ebda failure. Jina u inti, ħafna drabi laqas għamlu 3 xhur inqattaw ħin mal-mulej, ħaseb wara 30 sena. Għax tiġa hemm iż-żelu u tajjeb li jkollok iż-żelu, imma ibda ġixxi. Meta xi ħadd jaċċetta l-Ġesu miegħek u jagħmlu s-Sidu Salvatur tiegħu, iddikjaralu fuq b'awtorità dnubek maħfura. Issa jgħid li fejn għandek bżonn il-fejqan. U mhux jgħidlu issa mbagħad iċċekkjaw fil-każ jekk ma fihx, poġġiex inti stess iddubju fihom. Bħalma inti ma ġelthomx jiddubidaw il-maħfra, tiġġelhomx jiddubidaw il-fejqan. Amen. Allura inti bil-konfidenza buċek minn qudiem bbażata fuq il-konfidenza ta' x'qal Ġesu, mhux ix tħossint jew xrajt, bbażata fuq x'qal Ġesu. Inti il-dak jgħidlu qum fuq il-wiċċ. Mela ħajlkom ġrat darba. Darba kont għadni ngħix f'Houston, Texas. Kont għadni la evangelist u laqqas predikatur li xejn. La kont għadni mort Bible College kull ma kont inni fil-mulej xi 4 xhur fil-mulej. U kont kien hemm waħda oħt fil-mulej, kont għadni kien wassalta lejn Ġesu xi ftit jiem qabel. Kienet anzjana, forsi kellha her 60s ħa. Imma kienet daqsxejn frail bl-Ingliż, dajfa. U di marret sptar u poġġewha fuq miskina fuq wheelchair bdew jitrattawha. U di vera kienet sweet, li kienet għenitni ħafna, kienet ħadet ħsiebi isi t-tifel tagħha. Kien jisimha Sonny, S-O-N-I. U kif rajta jiena, tassarta, kelli kompassjoni għalija. U għattilom għajmu minn fuq is-sodda, poġġewa fuq wheelchairs. Ġabuha fuq wheelchair, għada għandi kima għandni xi 4 xhur fil-mulej għadadi. Kont għadni biss.
Poġġew fuq u poġġew fuq il-kurutur. Isek mort l-isptar, kurutur ta' isptar, poġġew fuq il-kurutur. U għattila Soni, u ftakart, u dakinhar vera kont broke. U vera stajt nikwotadi. Għattila Soni, l-sister, għattila l-iskrittura tgħid fl-Atti tal-Apostli kapitlu 3. Tgħidlek l-Apostli ħarġu lejn dak li kien matuf, il-grada il-sabiħa. Għallhom flus, fidda u deb m'għandix. Ma minn dak li għandi ħantik. Fisem Ġesu Kristu u imxi. U di middu n-nersis. Qoddim l-istaff kollu tal-iskol, tal-isptar. Tala, u imxi. Dakinhar għamet u bdiet timxi mal-kurutur. L-istaff bdew jifirħu. Għaluli, ejjek taraw! Għadnejdilkom il-verita assoluta qoddim il-mulej ix-xittijaj. Bis-serta għadnejdilkom. Kont għadni żejr fil-mulej mimli żelu u Alla rażżelu u l-fidi tiegħi dik il-mara ta' tħajt tal-Kristu fiqet u għamenni fuq il-wheelchair u bdiet timxi. In-nersis tbelħu kif raw il-dal-ballarin ġewwa l-isptar. Kont għadni ballarin dak iż-żmien. Halleluja. Kont għadni nisfen issa nżeffel. Qed ngħidilkom aħwa, ħanejdilkom aħwa. Ommi Aziza, ma nafx ikun daw illum, kienet tgħidli dil-kelma u ħanejdilkom bħala wliedi fil-mulej. Give God a chance and he will work wonders. Min mindu konna żgħira, ommi kienet tgħidlek il-quote. Qabel ma konna naqraw il-Bibja, qabel ma konna nafu xi tfisser born again u Kristjan u Bibja u whatever. Kienet tgħidli give God a chance, kienet tgħidli, and he will work wonders. All God wants is your availability. Kull ma jrid Alla hija l-availability tiegħek. M'hemm bżonn tkun tagħmel korsi skola tal-Bibja, għamilhom. Tajjeb. M'hemm bżonn għax imbissjajt il-veloċ. Isimgħuni, il-qawwa tinsab fl-isem ta' Ġesu. Il-qawwa tinsab fil-Vanġelu ta' daw il-5 punti li Ġesu ġie f'xandar u lilek bl-istess mod bagħtek ixandar. Dak li għandu Ġesu għandek int. U qalu, jekk kiena u inti ninsabu fi Kristu, dak li huwa fuq Kristu huwa fuqek. Ħanorikom skrittura oħra. Ħadtu pjaċiri lejla? Praise and worship team, come. Ħanorikom skrittura oħra. Ħanorikom Romani, vers kapitlu 4. Morru hemm. Jekk inti Kristjan u tħossok kondannat, mhux qed nagħtik xi ħadd qalli pastor, darba qalli ċertu Kristjani kif tgħidilhom bil-messaġġ tal-grazzja iħossuhom li qishom issa jistgħu jidimbu xorta waħda. Isma' bil-Vanġel tal-Grazzja u mingħajru int ħad idneb xorta. Sewwa, imma l-Vanġel tal-Grazzja tik il-qawwa biex inti teleb id-dnub u biex id-dnub ma jaksekx u jagħmel minnek skjaf, jasrek. Għalhekk Ġesu ġie jeħles l-imjasrin. Għalhekk Ġesu taf kemm il-passaġġ hemm fil-Bibja għandikom referenzi. Tistgħu tmorru fiċċhom, kemm il-darba Ġesu jgħidlek nubietek maħfura, nubietek maħfura. Mhux ara l-ewwel indem u mbagħad naħfillek. Mhux qed ngħidilkom li ħażin, għall-Kristjani xi kultant dak il-messaġġ għandhom bżonn jisimgħuha għax intom maħfura ġew li kemm il-darba semgħuha. Imma li għandhom bżonn jindmu forsi ħafna ma semgħuhiex. Imma issa saħwa. Meta xi ħadd pereżempju li kellu bżonn jinħeles mis-sigaretti milli jiteb. Għaw xi ħadd lejla jinħeles mis-sigaretti? Holiday. Int ħieles mis-sigaretti. Ġesu ħelsek mis-sigaretti. Ġesu ħelsek mill-addiction tat-tibib f'isem Ġesu Kristu. Int ħieles. Eħx ħieles. Għalhekk il-Bibja kindhom tinnotaw wara innotaw il-verbi. Qatt ma jgħidlek inti ħadd tkun, inti diġà. U aħna dejjem ħafna Kristjan dejjem bibka x'ħad tkun, xi darba. Meta Alla is the right timing. What kind of evangel hu dak? X'right timing? Right timing kien 2000 sena ilu, dak kien right timing. Għalhekk kienu inti nxandu l-Vangelu tal-nubiet tiġa maħfura, li bnidem huwa tiġa ħieles, għalhekk issa nisejlek oħroġ! Għax int ħieles il-bibien miftuqa! Eħe, ma kontx nafta, imnallek li, oħriġt!
Għalhekk il-Bibja tgħidlek ħafna kienu reqdin fid-dlam u mbagħad der fuqhom u wedda fuqhom id-dawl għax ma kinux jafu li huma mejtin reqdin u kif edda d-dawl għamu u stempħu. Wow! Jinħieles! Amen aħwa? Thank you, Ġesu. Romani 4, vers 5. Iżda min ma jagħmel vers 5. Min bla ma jagħmel opri jemmen lill-Alla li ġustifika lil min hu ħażin. Smajta di? Alla jġustifika mingħajr opri. Lil dak li jemmen din il-fidi tiegħu tingħadlu b'ġustizzja, ġifieri jiġi ġustifikat. Hekk ukoll David jgħid kemm hu ħin il-bniedem li Alla jqisu b'ġust mingħajr opri. Jiena u inti xettilkom fil-bidu. Dan huwa Evanġelu li bosta minna insibuha diffiċli biex nirċivuh għax aħna rridu dejjem inħossuna rridu nagħmlu xi ħaġa biex jisħoqli xi ħaġa. Meta dan huwa Evanġelu inti ma jisħoqlok assolutament xejn. Ma tista' tagħmel xejn ġast tirċevih għalhekk huwa Evanġelu tal-glorja u tal-grazzja. Amen. Halleluja. Ħin hija dawk li dnubithom maħfura u ħtijietom mottija. Ħin il-bniedem li l-mulej jodlu ma jodlu ebda dnub. Grazzi Ġesu. Ħanerikom skrittura fi ktieb tal-Lut. Lut 9:14. Taf kemm hemm x'nistgħu ngħidu? Dak kull wieħed minnhom nista' nagħmel mill-inqas żewġ messaġġi tlieta ta'. Imma isimgħuha. Lut 9. Hebrews 9:14. Araw xi tgħid. Kemm aktar id-dem ta' Kristu li bl-Ispiritu Santu ta' dejjem offri lil nifsu vittma safi l-Alla. Ismawha għall-Kristjani din jista' jnadda fil-kuxjenza tagħkom mill-mejja l-mejjed, mill-mejjed biex taqdu lill-Alla ħaj. Aħwa, ħanirkom, inti qed taqra, jien qed naqra mhux qed nifhimha. Għax tanti hija tajba, tanti hija revelatorja, tanti hija revoluzzjonarja li ma nistax indaħħalha fil-bedament moħħa. Qed jgħidlek li hija messa fil-kuxjenza tiegħek ma għandekx iktar ikollok iktar kundanna. Kif jista' jkun? Lut 10. Lut 10, vers 2 u mbagħad 22. Isimgħuha. Ħanibda vers 1. Il-liġi ta' Mosè billi għandha biss id-dell u għal dawk kollha li marru taħt il-liġi reġgħu lura taħt id-dell. Tal-ġid li għandu jiġi, u mhux dan l-istess ġid lil dawk li jersu qrib ta' Alla ma jista' qatt tagħmilhom perfetti, mela l-liġi qatt ma tista' tagħmlek perfett. Bis-saħħa ta' dawk is-sagrifiċċji li huma joffru bla waqfin minn sena l-oħra. Għax kieku kien hekk dawk li jagħtu l-kult lill-Alla ma kinux forsi waqfuhom dawn is-sagrifiċċji kieku kienu jħossu ruħhom bla dobiet. Natfa minnom darba l-dejjem. Vers 22. 22. Oh Lord. Vers ħanibda 21. La darba għanna dan il-qassis il-kbir. Imqijat fuq il-familja talla. Ejjew nersqu b'qalb sinċira. U b'fidi sħiħa. Biqlubna, ismawna. Imnatfa. Min kuxjenza ħażina. U l-ġisem tagħna maħsul bil-masafi. Illum il-ġurnata jiena u inti aħwa. Fl-ewwel Ġwanni kapitlu 2 tgħidlek hemm żewġ affarijiet li jikkundannaw quddiem Alla. Believe it or not, l-abda wieħed minnhom huwa d-dnub tiegħek. Taf x'inhi? Il-kuxjenza? Ġifieri meta l-kuxjenza tibda tħodd tikkundannak. Mbagħad l-oħra jew il-mara jew ir-raġel. Id-demonju. Imma d-demonju juża dawk ta' madwarna. Ismawni, u għalla taf xejn li Alla huwa ikbar mill-kuxjenza tiegħek. Mela jiena u inti il-kuxjenza tiegħi trid timmatura. Għaliex id-dem ta' Ġesu Kristu ħasil li mhux biss ħafil id-nubiet, imma ħasil il-kuxjenza tiegħi. Biex jien ma ħossniex kondannat. U għaliex importanti ma tħossokx kondannat. Number 1 għax maħfur. U t-tieni għax ma jistax ikollok konfidenza quddiem l-għadu. Kif ħajkollok konfidenza quddiem l-għadu meta inti tara li kien nifsek midneb, ħażin,
Kif ħajkollok konfidenza? Meta inti u jiena msejħin biex inqajmu l-mejtin mill-mewt. Meta nfejqu l-morda, inqajmu n-nies jimxu minn ġew wheelchair. Kif ħajkosni għaliex naf x'għamel id-dem ta' Kristu, illum jiena diġà maħfur, m'għandi nagħmel bżonn l-ebda sagrifiċċju u b'kull rispettu mħabba m'għandi bżonn ngħaddi l-ebda purgatorju. Għax id-dem ta' Ġesu Kristu mhux tal-li mħaffil l-nubieti u nisjom tal-li anke ħaffil l-kuxjenza tiegħi. Di tal-kuxjenza fit-Testament il-Qadim ma kienx teżisti, għalhekk kienu jagħmlu ħafna sagrifiċi. Illum il-ġurnata sagrifiċċju sar darba biex mhux biss jaħfilek nubitek biex anke l-kuxjenza tiegħek tħossok konfidenti quddiem Alla. Mhux bis-saħħa u b'mertu tiegħek, ma bis-saħħa u b'mertu ta' Sidna Ġesu Kristu. Ammenna ħanilkom testimonjanza ġieli għattilkom di. Ħaniqafaw, ħanejdilkom di testimonjanza. Nista' ngħidilkom li dak li qed nipritkalkom jiena wkoll niffaċċjah ta' spiss. Jiġifieri anke jien xi kull dan nibda ngħid Lord, I can't understand this. Mhux l-ewwel darba jgħidu ma nistax nifhem il-mħabba tiegħek. I don't understand. Ma nistax nifhem il-ħnina tiegħek u l-grazzja tiegħek, ma nistax nifhimha. Tifhem? U niftakar di ġieli għattilkom ma ġewwet minnkom qatt ma smajtuha u dak kollha li qatt ma smajtuha simgħu. Mela darba kont qiegħed mhux hawn proprja in-naħa l-oħra fejn konna fil-bidu. U qed nitolbu ġieli għattilkom di ma nħobb ngħidha x'nagħti glorja lil Alla biex vera tinnotaw li vera mhux bis-saħħa tal-bniedem maħwad. Meta inti tinnota li inti ma tajt xejn lilek innifsek imma dak kollu li għandek tajulek biss il-grazza tal-Alla. Ma tistax jekk inti dik għotja moħħhom hawn. This is another revelation. If it is a gift, you can never lose it. If it's a reward, you can lose it. A reward you earn, a gift you receive. Premju taħdem għalih. Don u għotja gift present, ma taħdimx għalih. Hija għotja b'xej. Hekk tgħid fil-ktib ta' Skrittura Romani 5:17 li l-ġustifikazzjoni, il-maghfra hija għotja, gift. It's a gift. It's too good to be true, but it's true. It's a gift. Ma niftakar kont hawnhekk bej wieħed ieħor isnija quddiem l-artal u qed nitolbu qed ninterċedu. U f'daqqa waħda tibda twerżaq fuq wara għax tibda timmanifesta mid-demonju. Saħwa l-battalja li saret, mhux kienet hemm wara kienet l-ikbar waħda, hawnhekk. Hawnhekk l-ikbar battalja li saret, mhux hemm wara, hawnhekk. Tinnejlek għaliex? Għax waqt li kont jien qed nitlob hekk. Qed nitlob. U bdejt nismaħħa minn warajja twerżaq għax qed tinħeles mix-xitan u qed jipprova jgħinuha tinħeles. Min naħa waħda d-demonju bdejli. Tgħid mhux ħadd mur daħli sa int. Mela nsejt x'għamil. Mela nsejt u jibda jfakkarni dak kollu li għamil. U niftakar id-darba l niftakar dak il-mument dak nar. Min naħa l-oħra niftakar l-Ispirtu tal-Alla jgħidli dal-kliem. Olli id-dem ta' Kristu. Magnify my blood. Olli dem. U kif nisma dik il-kelma, fl-Ispirtu tiegħi magnify my blood, u naf li jiena maħfur, id-dem ta' Kristu laqal li ħalisni u laqal li maħfur mela hekk jien maħfur, u nut li noqgħod għax inħoss u xi tixtix u whatever. Mhux dak xemmint. U kif inqum hemm, kif inqum b'ċertu boldness ġo fija. Immur fuqha, naqbdilha wiċċek. Nħares f'għajnejha u meta nikmanda dak id-demonju minn ġo fija biex jitlaq, di tibda twerżaq tajjat u taqqa' mal-art. Wara b'żewġ minuti tinħeles totalment u wara tiġi tgħidli xi ħaġa li belħitni. Belħitni. Jina u inti ma naħsbuhom ġol affarijiet bil-forġi tkun Alla biex jgħidu. U tiġi tgħidli Pastor, I'm sorry ma nafx hekk dawn l-erba' kienet hawn. Għalt li Pastor, sorry ta' għalt li tella sorry, m'għandekx għalfejn li sorry. Għalt li ma meta inti qbart li rasi u ħares f'għajnejja, għalt li dak il-ħin mhux lilek ta' rajt. Għalt li taf li dak il-ħin der li Ġesu. Il-Ġesu rajt. Qed tifhmu aħwa. Halleluja. Meta jiena u inti naġixxu bil-fidi fiż-żarbun ta' Ġesu.
الديمونيو الجسو يارا. جينا وانت نبدأ نراو الجسم، شو عملت البيرخ، شو تكلمت، وشو البابرات اللي عملت، وكم زباليات. داك الديمونيو يو الكشينسة ضعيفة تياك. مالا ويكبر بالكشينسة وتتفتكر لين جيت مغفور، ولعل عليين مغفور مالا مغفور منش خانة باسكياف تجعل لادو يو الكشينسة مالا خانة جشي فوق داك اللي على قال. وديني يا سيهاتي يا وديك بشينا وانت ما نبقوش مياسرين، وهذا كله تنبرر اللي يتراو ده المسج وفورس يدك أتما عملت المسج الديسيجن اللي فيرا تيرسا اللي يجسو. خان سيهلكم تسا تكون الكبر مدعي، الكبر الدرجات، الكبر خليل جديب، وانت تحسب لما مش تعمل عليك خاني لك من الساعة. أنا كم عملت خزين خاني لك شي حاجة اللي عليك فورس هذا انستما دعوة كلش محفوظ. داك جسو قال لهم في لوقا كابيتلو 24 فيرس 44 مروا قراوها، مروا شندروا الفانجيلو تاع المغفرة دا النبيت. جفيري مروا يدوا لهم نبيتكم مغفورين. ايوا عندي اسا عش اسا نستنى تشتاكم اسا داك كله اللي قالكم زون يصير عليكم تجي عملتوا عليكم فوق الصليب اسا ما مشين اللي يزومكم بينكم وبيني ايش عليا يا المولاي. داك هو الشاندي جي يخلص للي ميسرين كلها كما احنا كلنا ميسرين، وتخلي اللي يبدا عدو يبدا ديمونيو يبدا بيرسونا توقعك خزين. افتكر البطاريه ديك مش كونترا الجسم وكونترا الدم واللحم، ما كونترا دول السبيرتي اللي يجوا يفسفسوا ودنيك باش يكون دناك. امين اخوه اين بشور اسنا جلوريا لك مولاي هللويا. يا كنت تتفيق فيزيكامنت يستا يكون لي believe it or not مش انت مفيق عندك بزون تسمع، اما انت مغفور ان مغفورة. يا كنت تبادر بالدبريشن، يا كنت بيرسونا اللي كان لك عملت ابورت مرة اللي عملت ابورشن وعندك شرطو مارت في جسمك من خبرتان تخص خزينة معكوسة اللي تبذل يالا والربيات مياك. الله تجرى كلش ذنوبتك مغفورة. أي ورتشيف المغفرة ذنوبتك، أي ارتشيف داك اللي الله تجاندو لسرك. يا كنت سرقت، يا كنت قلبت للمرأة للراجل، يا كنت تعيش في حياة أدولتيرو. الله مش تتجسس انت من الذنوب، تجاياف الذنوب كله الدنيا، والذنوب كله الدنيا ميت عليك ميت باش يغفر الذنوب كلها الدنيا. أراو الخروف تلا لناخد ذنوبات والذنوب كله الدنيا. عليك السما تجسورة جاي البيبي تقول لك اسا مش خيجي باش يدلي مع الذنوب، اسا جاي باش يدلي مع الجستي. جفري جاي خيختف لنا لأن جا جستيفيكاتي. يكاو الليلة تيلي باستر كل بزون نسمع دا المساج شو اللي يديك أو شغات الليلة كلك بزون تسمع دا المساج. قوموا بليف هذا كل الكلكم تيدوا لي عندكم زون كلكم زون تسمع قوموا بليف قوموا بليف توش استخي انت فوق يوتيوب وفيسبوك دا كل اللي فرص إدناو الليلة تيلي باسترين الليلة ناتي خايتي للجسوة الأول ضربة اللوم نشتيق نخرج من دين القجة ومن دين الخابس عشان اللوم الرياليزايت للبيبة البيبة مفتوحة ين جيت الليبرال جيت هيلس. لو أن دو كل اللي انتم قليتوا ايديكم يو شقتوا طول ايديكم الليلة هي السنة الجراتسيا فوقكم، السنة الجوبليه فوقكم، الليلة نبيتكم مم لبدا ذنوب واحد. I know this is so it's too good to be true but it's true. الله مش هتزوم لبدا ذنوب واحد مية كنت فيها. نيجوم حاجة متى ينا ما نخفيش الخطيهور ينستس نرجع نفعلي لنفسي في الجدة. عليك كريت نخفر حلينا ما نجيش نجي ماكوس نبقى هيلس. افتكر ينا مغفور في السر ين مخلوص ين نغفر ين نخلص.
jien nirrilisja, jien nilliberak. Mela jien ġejt il-liberat. Kulħadd jgħid talba warajja, intom qegħdin fuq Facebook, YouTube, televiżjoni jgħid talba warajja sa stess. Ejda minn qalbek. Il-lejla irċievi il-maħfra ta' nubitek. Nubitek tiġi maħfura, minn tirċivija. Kulħadd jgħid talba warajja minn qalbek, missi qaddis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Mulej. Kemm il-darba bżajt li inti irrabjat miegħi mulej. Illum naraf li inti bħala missieri miegħi bħala bintek jew ibnek m'intix irrabjat miegħi. Għaliex inti diġà poġġejt il-korla tiegħek fuq Ġesu fil-post tiegħi. Ġesu, inti jettinna li inti ġejt imxandar il-bxara tajba, il-maghfira nubiet, il-ħelsin il-mjasrin. Illum jiena kont massar, kont makus, kont imtaqqal bid-nub. Imma llum inti fakkartni li d-nubieti huwa tiġà kollha maghfura. Nirċievi l-maghfira tiegħek mulej. Aħsilli l-kuxjenza tiegħi bid-dem prezzjuż tiegħek. Abba missier, l-imħabba tiegħek hija tant kbira. Dan il-moħħ ma jifhimix. Imma nemmen li llum jien kont massar, imtaqqal, ikkundannat. Imma din mhijiex iktar il-porzjon tiegħi. Illum jien maħfur. Dnubieti kollha kemm huma maħfurin, kollha kemm huma. Mulej qaddis, bħalma int ħfirt lili, jiena wkoll naħfir il-kull min weġġani u ma nżommx iktar id-dejn tagħhom kontra tagħhom. Illum jien maħlus salvat. Ġesu l-mulej tiegħi u s-salvatur tiegħi lilek nagħti kull glorja u tifħir. Kulħadd jolli dejh issa lej mulej. Irċievu dawk kollha li intom ħassejtkom kundannati, imjassrin, imbeżza. Ix-xitan ġi ħabbat qalbek, jagħmilek qalbek tħabbat taġġel għax btejt tibża. Tak ħolm ikraħ, jeddek. Xut minnkom kelkom ħolm. Ix-xitan jipprova jeddek, ibeżżek, jikkundannak. Il-lejla niddikjara fuqkom skont il-weda tal-mulej. Romani 8 vers 1 u 2. Għalikom li intom fi Kristu Ġesu m'hemmx iktar kundanna. Alla ma jikkundannakomx. Alla missier tas-sema uħobbok u jixtieqlek kull ġid. Jixtieqek li inti tesperjenza daw il-5 prinċipji f'ħajtek kull jum fil-ħajja tiegħek. U bħalma huwa għamel miegħek, int mur għamel ma' ħadd ieħor. Għalhekk illum bl-awtorità li ġiet investita fija fi Kristu Ġesu, b'mertu biss tas-salib, b'mertu biss tad-dem prezzjuż ta' Ġesu, illum inħollok nirrilisjak minn kull kundanna, minn kull biża', minn kull addiction ta' droga, minn kull addiction ta' sigaretti, minn kull addiction ta' pornografija. Fissem Ġesu Kristu ma' 3 ħanajt numru ta' 1, 2, 3 kif jiena ngħid il-kelma irċievi u għoli leħnek u ringrazzja lil mulej li int ħieles. 1, 2, 3, be free! Kun ħieles! Kun maħfur! Kun infejja! Kun liberu mid-droga! Int liberu mid-droga! Int libera mill-addiction! Int libera mill-biża! Int libera mill-kundanna! Ġesu ħelsek bil-qawwa tal-isem tiegħu u bil-qawwa tad-dem prezzjuż tiegħu għall-glorja tal-missier. Ek Alla jirċievi glorja meta inti tgħix ħieles fi Kristu Ġesu. Millum il-qudiem għex ħieles fis-sem Ġesu Kristu u m'hemmx iktar kundanna għalik li inti fi Kristu Ġesu.
Għal glorja tal-Missir. Amen, amen, amen. Għatu ċapiba kbira l-mulej. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah! God bless you YouTube, God bless you Facebook u televizjoni. Narawkom għada fil-ħodu fl-10, ixxerjaw dal-messaċ, ibatu l-xaħat li għandu bżon jisimaw, ixxerjaw fuq Facebook, fuq Messenger, WhatsApp, ixxerjaw. Ħalli xaħat jikun maħlus il-lejla. God bless you, narawkom. Hallelujah!